أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang kaya kuan bitira tayo man to na ayad na wajib ko Muslim na matarima yan. So Imam Ali alaihi salam na aya kini pentag niyan ko nabi na lagi do kini pentag no Harun ko pagarin niya na sumusa. Owa. Giyang kaya mga ayat abiyat yata no na langon na paman na madakla patataro sa lalag na lalayaw ni Ranay Pkalu yagiyang kaya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naging utas yung pati ano pa may bitira tano. Ay katero kuan Musa alayhi salam buwan niya sugun wallah at tigin na idhab ila Fir'auna innahu taga. Sungka ko Fir'aun ka mata nas kaniyan na miyang akwala. Kamana katawan tanong so tutulan kaya kini akwan Fir'aun. Eman to na aya makatitindig balayan. Naging yan ako da mga akwan Israeli. Pamana so sala Fir'aun na lewan na niyan. Sagyang kaya uman nagawin na kapatid niya ng mga Palestinian na 80 labi magatos wata malaataw babay mama matua manguda palya ki asar katabadan nila kung mga building dead na kuan pamanagina ni mga tawa dead no pama respeto ran ko Allah subhanahu wa ta'ala kataon nila naging bapi aging mga Yahudi na utulong nila sa agama ran nakataon nila na upama naging kaya niyawan na secret paman na haram ubang kaptuda ka sunyawa ada kuan da sabab why ugay na siya kini akuan na Fir'aun na siya kini akuan ni Netanyahu na si Fir'aun na ayapiyang arasyan yan na mga akuan mga Banu Israel ha diyan kaya mga kumakalim sa siran na mga Banu Israel man to na ay din ipangarasyan na mga Arab ha
Lagi mambuging mga pedarab na mimbeluid na mga kuan. Pamana mga lagi dia kay ni Firaun. Pamana miniki tepisiran kaya kay ni kuan Netanyahu. Okay. Petuan tan wagi nga bitera nagugyang kay mga hadith may pantag sa ging kuan. Mga ayat sa Quran. Yang nga katiru Allah tigina idhab ila Fir'auna innahu taga sungka ko Fir'aun kamata nas kaniyan na miyang akwala. Naipitiru Musa na tigina qala rabbi shrah li sadri. Pitiru Musa kadnang ko pakaluwagan ka rakan surarbakan. Wa yassir li amri. Gulabudang karang susunakan. Wahlul uqdatam min lisani gu paka luwayang ka so kabigr o dilakan. Wahlul uqdatam min lisani gu paka luwayang ka so kabigr o dilakan. Yafqahu qawli ka aniran kasabuti so katirwakan. Nini sumpatian. Tigina waj'al li waziran min ahli. Gusing gaya kung ka sa wazir apad ko tunganayakan. Pamana mga pamilya ko. Harun akhi, tinduyan din. So atigin so Harun, pagari ko. Osdud bihi azri, bagisan gas kanian ko bagirakan. Pamana babidin ka. So Harun ko ay manalalag na kuan bagran. Wa asyriku fi amri. Gu pakatumpukan kas kanian ko galabagan. Pamana miya kadagdag lahat dito nabi. So Imam Ali na makatutumpok ko kuan yan. Galabagyan. Yung uto maka galabag ko nabi inunta so tao punun nagu skanian na pun sa giyong tataw nagu pamana maka panggalabagatian ko galabagakan inuntasakan udi na so tao padirakan nagu padakoron tige mana maka panggalabag ko galabagakan inunta sakan udi na swali Orean yan na pinggalabag ka Dito niya sumaran. Oy miya betul di ka pakai baka di kuan pamana you are feigning ignorance amamantin na da katawing kaon because the representative of Prophet Muhammad peace be upon him and his family was identified. He was named and it was no other than Imam Ali alayhi salam. Na pamana tiga pena na pagunutan na sa lakaw kukuan Ali digagi di sindag why balang una min dito nagyong utakyan dito na pamana onotiran ito ko Allah. Kaya supa ko to. Laman nga katiro mo siya ka, wa asyrikhu fi amri. Gupa ka tumpuko ang gaskanian ko galibagakan, kay no sabbihaka kathira. Kaan kami araka pupa katasbik sa madakal. Wa nadhukura ka kathira, guan kami ska katatadmi sa madakal. Innaka kunta bina basira. Mata naskay tatap apagilir kami. Pamana malungang degeda. Agyang kaya galabog ko Musa na gusuharon. Agyang kaya piyang niniyan ko Allah mga tumpok suharon ko galabagyan. Kaanamis ka kaang kamerka pupakatasbik sa madakal. Na yung mga ng pagunan na tumasbik na sukuan. Ang Nabi gusto Imam Ali. Assalamualaikum. Wa nadhkuraka kathira. Guana miska katatad misa madakal. Ana pamana palawanan niya so Nabi gusto Imam Ali. Ana na padaw Nabi palawanan niya so Imam Ali sa kawan. Tadim ko Allah. Innaka kunta bina basira. Mata nas kay itatap pagilir kami.
Upama na so Allah subhanahu wa ta'ala itatap pagilay. Upama na mabubigay sa protection ko heron og sumukuan Musa. They were under the continuous observation and protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumusukuan na Imam Ali ang Nabi. Natunay ka tiru Allah. Tigyan na qal qad utita su'alaka ya Musa. Qala qad utita su'alaka ya Musa. Petiru Allah asabnar ay nibigay ka so pangninggahi Musa. Pamana the prayer of Musa alayhi salam for his brother Harun alayhi salam was granted by Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana so pangani yung nabi ko Imam Ali na di pa matirima no Allah. Pamana ay pumangani na so Imamul Mursalin khatamun nabiyyin ay minitaling umani na so katiruto pa ko agama. Nagugusto katiruto pa ko mapiagwan. Parangay na petero na kanaki kakuan. So pangani yung nabi ko Imam Ali na gusto pamilya niyan na not granted. Kaya titua miyang gulawla, titua kabe walda na makapendito na siya ito kuan. Matag inipeda pasaway. Sumiyagit siya ito rin siya. So batang sa bulakan na. Maray ko to. Inisumbato min Allah. Walaqad mananna alayka marratan ukhra. Nasabin sa benar. Ini pangalimo miska ko kiyaw-kitan asalakaw. Walaqad katebman walaqad mananna alayka marratan ukhra. And we had already conferred favor upon you another time. Na sabing-sabnar ay ni pangalimo, amis ka kung kiyaw-kitan asalakaw. Pamanag yung utuwa, pamanag kaito yan nawata, damabuno niya kiniyakwan. Firaun. Kami ang dawat sa wahisi na yan. Antunay kidiin yan. Yung utuwa, uway. Ay auhayna ila ummika ma yuha gwani iilaham ame ki inakaso ipagilaham paman nagi mong bitin gi kanya Sheikh kagi mialo sa Quran na inilahaman so inaw Musa na nabi kagi Quranis wa Peter wala na dasiguin na ruwar sa mga mama nakagi mialo sa Quran na inilahaman so kuan inaw Musa na tigina nabi mam Nabi pa na sa Maryam. Nabi pen. Katlo ko na nabi. Ruben. Uway. So Sarah. So Sarah. So kuan Inaw Musa, so Maryam. So Maryam. So Ina Musa. Dia nga tawo no beden ni pwede mo so kuan. Dia ko tatalon siya. Pipiga ng mga malay. So mga de so kuan. So tembun na kuan. So tembun na nabi pen. Abu Sufyan. So number na natin. Pero nasa Ha? So nambal na kuan man. busog ba tiyo? Naman na pila. Namlaton. Malago subat yun. Sorry. Uway. Okay. Malutan ubat yan naging kay hadit. May pantag sa ging bitira. May panutulia kay niya antang may anutul. Second niya Amir ibn Sa'd bin Abi Waqqas.
Miyan utul naging watay kanya Saad bin Abi Waqqas. Miya ka po na kay amaya na siya kanya Saad. Ha? Petero yamaya na kata suhaditiano. An Amir ibn Okay. Ba't pumunta ka pa dito? Saan ka pupunta ngayon? Uwi na naman. Sige na. Oh, Peter Ronaldis isuna. An Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi. Ha? Yeso Kami tiro na si Wakas. Uway. Qal Peter ya kay niya kuan Sa'd Si Sad. Abi Waqqas. Si Sad. Uway, Peter yan. Amara Muawiyah. Kataya kisuwan ka. Pamana tasubbu. Ha? An tasubba. قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر نعم. Pamana tiga kini akuan Saad tigi Muawiyah hey Saad anto na imya karena naga ko kapapakay ito ang ko Ali ibni so Abu Turab ay nibto niya no. Isusubo yan ano. Oh ay. Iyan na diya mamusukuhan o iblisa. Inusar ko iblisa. Na siya kini Muawiyah na danyan makalsikuan. Saad tigi na ma yamna'uka. What is preventing you? Ma yamna'uka. Present tense to ma yamna'uka an tasubba aba turab. Mata man nagakataon niya no naging uta ngaran na aba turab, Abu Turab na ba marata. Pamanay pa nakataon umantiro si Muawiyah. Lagi daging mga tantarayan na katatagun sa kuwana. Maana di mapiakap ke pamana kapken go na kuan. Kapken kapipikiran niya no. Pamana creation of his imagination na tigina maratay niya pamana uway suman-suman uman makilang. Yan di suman-suman ng suwali. Uway. Kalay siya. Natigyan niya Saad talo timan katatad manak na pun ko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam miya karan narakan ko kapapakay tuwa kanon mana so Ali o pamatigin man ay kabarak din bagan so isa sa giyong ko tuwa mga ngalinsan Talo. uway talo na mas kebubeanakan di so mga religa unta. Bapia sa ating mabutikin man eh. Na paganero natigyan na
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li aliyin wa khalafahu fi ba'di magazi. Ila man ito kawan? Miyan nga na tigin manay so Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pitiro yan si Kuali, Guani, o pamana ibagak yan, yan belwi na kuan yan, ganti niyan, inibagak yan, wa khalafa, Khalifa. uway, wa khalafahu, fi ba'di magazi, sigo padugo mga batalyan, faqala lahu aliyun, correct. Faqala lahu aliyun ya Rasulullah, pitiro no Ali. Kagini bagay sa aliyo. Na faqala lahu pitiro o Ali ko kuan Nabi. Faqala lahu aliyun. Ito pa na fa'il minggulula na sugwan. Ali. Naway. Faqala lahu aliyun ya Rasulullah, tukhallifuni ma'an nisa'i was sibyan, pamana ya Rasulullah, imbaga ako nga saging mga bae ag mga wata. Uway. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nubuwata ba'di. Ana matano to. Wala ko kung nabi ano. Ayo ta pitero nabi na tigi na pitero nabi ko ali. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ali, baka tigin di badi kepi ginawang ka. Mabalwe ka sirakan. Lagi okay ni pentagan uheron bimansilati Harun min Musa sigo Musa illa inunta annahu na mata na ya ala nubuwata ba'di da akan na nabi ko riyan akan. Anto ni mituturo to. Aya ganti agyan gaya hadit na mituturo yan na gira palala ko sa nabi na ganti niya na sugwan. Imam Ali nakagya suwali na malunian na o pa man piyakaisun at yung pa man imbaga ka kung masaging ako mga babae na mga wata na badi na piyakatanaw nabi baka tigin di kaswat aya kini mabalui ka aya kipupantag ng garakan na lagi do kini pantag ng Harun sa ko pagarin na Musa inung tatigin na re hay ali na daa ka na nabi ko riyan la nubuwata ba'di manalalag na tumiya na aya ganti yung nabi ko oryan yan akna ba nabi na si Imam Ali kadad na ka na nabi kami so nabi na khatamun nabi oryan yan na di nga perhatian so nabi yan di ka naging utok ini daliliyak ini ang utakuan ay na ni mato sa sangan si kuan na Sheikh at tigin na uway so aya kuan na surah Al-Hasr aya number 7 wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. So nganin sana inibigyan o rasul na kuan niyo na sunganin sana ni sa parehan kanuna talipudin niyo nagi anto na kuan anto na usara nga gyung uto aya dingay ningga kaman dingay ni perhatian dingay ni kuan ka mata no digatero isa dungan na maori mata na gyud diga dala lang wadi manambayang uway katumian na uyag sunabi na aya kalipan yan na suali nakagiya malopya kare gukuan ali katigin na ya Rasulullah natunang yung mga taway ni baga dataroy ni baga ka kung kaya dengarang sa kuan sarig
Ganun nga nimbagang sa gingay mga kuan. Agi o di ako karibat nagi subat daw fa tabuk ada bumatuloy. Nakato no nabiyak na ba sila makipti dawa. Nani bagay so kuan. Ali. Para ko o pamana gobyerno sa kuan Madina. Nakagi so mga munafik natigil na miya pasad suwali. Kaya din sa sarig so kuan. Nabi kakatiya rolian ni matu na kuan. Pamanas pinikisangan no naging kay mga bay nagumanga kuan. Mga wata. Pamana, kaya no, mga munafik na miya dimot. Demotion. Demoted. Imam Ali has been demoted. Gumanuguali na alay salam na. Sumiyong nabi. Ya Rasulullah. Pamana, imbaga ko nga sa gingay mga bay na gumanga wata. Labin na tigukuan na nabiya. Tigu nabiya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda ang takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nubuwata ba'di. Diyan nga kaya pakaw kita na illa annahu la nubuwata ba'di. Nasigo mga na illa annahu la nabiyya ba'di. Kaya ay na pa man para din na do mga pawal may pantago ka na nabi mata-mata na kaya silang suka na nabi na sina kaya pakaw kita niya na daa ka na nabi ko riyan akan. Nagyong utay sa natigin na daa nabi ko riyan akan. Pamana sagi na Peter na sa opisina akan na nabi la nubuwata. Nubuwa. Yung uto pamana opisina kapindawat sa wahi para ko Islamic guidance. Islamic law. O bagyan ko na pa na Peter nabi na inunta tigin man na mata-mata na ya ada kana nabi ko riyan na so mga padahalit na daan nabi ko riyan para o pa man na di ka din makapamikir aba so Imam Ali na nabi why aba pendawat sa wahi pa man na gitu ni Islamic law Sharia marege na pa man nakuha ka bisa kawan Na sama na maririba to sira jangan najiran di kacero sa nabitan kecuali. Bita nga gitu. Kada nuto sa mulkay. Sungura nga pa kayo numinang sa gatas kana makala. Ano makatanong? Adi. Nabapiagi buna di tanu din na kuan. Miya ka na di ka ni mama wala re. Ulang. Karpulano. Pamana pool na kasubenar ka ngatiroki. Lagi na benar ay piyagma. Pero miyan giwa ulama. Abayra na ipagaluya. Kagya maka benara. Natirong lugay niya tignan na di miya ka benar sa mga siya. Nako na. Uway. Giyutoy paganay. Laman nagyang pangniyo ko nga putuan tanong. O saan? Uway, putuan tanong magyang yakuan. Tira usado cuma. Tigu Allah tigi na guwan niya sugu niya suguan. Musa na tigi na idhab ila fir'auna innahu taga go to Pharaoh indeed he has transgressed sungka ko Firaun kamata nas kaniya na miyang akwala. Qala rabbi surah li sadri. Moses said, my Lord, expand for me my breast. Petero Musa, kadnang ko, pakaluwag ang garakang suradbakan. Wayasir li amri, and ease for me my task. Agulubud ang garakang susuwanakan. Wahlul uqdatam min lisani, and untie the knot from my tongue. Pakaluwayang ka so kabigir o dilakan. Yafqahu qawli, that they may understand my speech. Kaaniran kasabuti sukatirwakan, waj'alli waziran min ahli, and appoint for me a minister, assistant from my family. Namya pira matiro nabiya suwali na yan wazir. Orang yan na di kaya dingiluba sa wazir.
Waj'al li waziran min ahli and appoint for me a minister, assistant from my family. Gusto nga akong sa wazir apa di ko tunganekan. Ha? Harun akhi. Aaron, my brother. So Harun, apagari ko. Usdud bihi azri. Increase through him my strength. Bagsanagas kaniyang ko bagrakan. Di na umananagas kaniyang ko bagrakan. Ha? Wa ashrikhu fi amri. And let him share my task. Pamana gupakatumpo ang askan yang kugalibagakan. Ha? Pamana ipakatumpo ko nga kugalibag nabi na mga tawa anda nga miya luto ko kasimba sa barahala. Pamana di anto na rin longest part of their lives na miyausar sa pamana kaya turi panakiran no kuan iblis na yang belwi na wasir ay ang belwi na pakatumpo ko kugalibag unabi kaya pakatumpo ko galabi unabi galib ko nabi na ore panian alagi do nabi sa kasusuti akna ba nabi kay ma'am ha ate uyag sunabi na khalifa niya suwali nakagi makaisa suwali ay nus kaniyang bagakan na tingin na ba nga di ka baya baka di ka suwat mabalawi ka ay kinipuntagan karak na lagi do kinipuntagan no kuan Harun si kumusa inunta na mata na ya da kana nabi ko orianakan kana nabi kana ba Peter yan na da nabi ko orianakan kagi na nubuwa kana nabi agi ang tanubuwa na pa man di opisina prophethood gitu kuan yan ha oh miya ko mo pan suswerte na diyan ay katonwad na ko dalawa kayo ha okay giya ipaganay miya balwi sabab asya kanya Saad na Saad bin Abi Waqqas ha inisbagyan kay Muawiyah isa buti kang saging etelo na tumuna ka na di sumanga religa kuda dia ko natir manay pamana dia kan din ipsinta dia kan din pinanay to so kuan Imam Ali ha ikadua at na wa sami'tuhu yaqul yauma Khaybar la u'tiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh mare guto gumian gang so nabi mian gang skani na Peter yon se ko gawi ya Khaybar asab na rin bagay na giyang kay standard giyang kay akuan flag buhay se ko mama rajulan yuhibbullaha apkababaan niya sa Allah wa rasulahu gusto suguyan agu wa yuhibbuhu Allahu gupkababaan sa kanya wala na gusto suguyan wa rasuluhu inasokin bugano nabi ko pandiguan uway sa Khaybar oriyan yan na piteron na ka adang panalawan o ali apkababaan wala na gusto suguyan na ano man na pinubuhan na ka amama alawan o Imam Ali kukap kabubayan yan ko Allah susuguyan ana may teron na kira na so kaling niya sa Khaybar miyambra ko to bang paratiya ka pagkakalan niya ng mga viewers tanong uwa pa man na ditiro ng mga tablig na kuwan ako na miya ka conquer sa Khaybar na sukuan antawa so sabagi tanduan yun na mana biya tano ha ilaman naga pamana inuwe Peter nabi
Kaanak ikatukoyo, kadenda ng mga manusia, kenapa meranaw bu, kenapa Arabu. Kagyang utuwa, di kapag nitaw na bisa oras ito, na that was a demonstration of the obedience of Imam Ali. Pamana, pagilan yung umadaklataw, dead no pama, kagagaw Imam Ali. Pamana, kapantay, walang kapantay ang Imam Ali as far as love for Allah and His Messenger. Na demang buulawan no Imam Ali kebubayan wala na gusto kuan sugu na pagilawan na nakasakuan barong badu kamata no di ka maribat ubakan no maribat ubakan no maribat ko ilmu aya ka unutan yun na mga tawa na ba o pa man na kebubayan wala gusto kuan yan suguyan na dead na pamana mga tawa daira na kabgi sa katantuan sa bubayaran ko Allah na gusto suguyan. Kau kebubayan ka wala gusto suguyan na dingga din palaguyan so na bisa battlefield. Na kebubayan ka wala gusto suguyan na dingga din agaw so kada to Imam Ali na gusto aglul bait. Lagi do pa mga ito tigira. Uway. Esayo dito parati ya. Uway. Ulangan no umma. Uway. Padisan so pamana Fatima to Sara do si Mamali. Uway. Siya ko sa bala timbangan daw. Uway. Ay sarbang ay sambir mabuso. O parati o Abu Bakar. Usab na timbangan. Na mapandito ko so parati o Abu Bakar dito. Isu langan o parati o langan no umma pagito. Malubay ka da mga bagay sa katantuan sa Abu Bakar minggulan ko o pamana gelebekian ubaskan yan din pagunaan na mala iparati asikurabul alamin. Agyong uto hadith na piyang bala no tukan makarapang o pakarapang. Na hindi pakarapang. Ay gida ka paka kapiyang kung baka nakubud na kuan. Andang katano diyang ni Teron. Tatarang mo to, adi may nigyan sa tablig. Ang oto ka pulo, umasang oto ka pisang oto ka buot ang otabubay. No mana, iya kumanya niya po na otabuy na matutong susubayan. Dagi mo bisa ka, sususuali. Piya man kiwiran sa mga kalabihan ng Imam Ali. Baka no di preklamo. Ya cukup dan ini. Atau bikin macam itu. Nah. Presyo. Presyo. Ino tabi nga lang sa milk. Kami kaya doon mga kip. Kita so cerai. Tengkau. Nako na. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Teruang ka. Kiran ya Muhammad au kububaya ko iran sakan so Allah. Naunuti kiran. Unuti ako niyo. Patabi'un. Fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Lepas. Kakububaya nga no wala nagupma pa niya nagawa sa mga paligong mga dosa niyo. Napamana miya declare na biya ay din na paguna na kabubaya ko Allah. Ako susuguyan na suguan. Imam Ali nang gilo ka panadiga na lawan yan. Kamata no dia kan sikakuan. Giyo ta one moment. Parte kagyo to. Kagyo mo to para tiyaw taw na it must be demonstrated through actions. Pamana da ka din makabagay sa galabaga ketendu at titu malakay para tiya. Ino nga pilagoy sunabi sa Battle of Pagwan. Ahud. Ino nga pilag wiso na bisa Battle of Hunain. One moment in the If I will choose a caliph, I would choose what? Pamana so kung so sapra ka bata sa akuan panandalian pamana kaya pa kapag pa daw nabi gusto Abu Bakar ko girb na di kuno to ke timbangan ulang wano amal o lang na Muslim. Uwan. Na dito kuan. That is not kuan. One moment in time. Ay klaro na minagyang usapan. Ayan. Ato na klaro na ka. Ako to ang isa ko duo. Ha? Simbura ka sa pamana sakina. Nagyang uto aya sa surah At-Taubah na aya bubigan sa sakina na sunabi. Buwe tiyabang mga malaikat na sunabi. Yung ta isa ko duo. Uway. Yakatan. Nabaso Abu Bakar. O pa maka
kuan na so Abu Bakar ibigan sa kuan. Sakin. Sakin na nadataro min belo ya pamana supporter ya sunabi. Bu bigyan sa sakin na so kuan. Nabi. Na pana Peter pamana totondugo na mga tantara di kilay na sunabi. Kenapa siya gitu? Yang uto adi nga di tiro na aya. Kanisnya asa O tige na 940. Owa. Tige na kate. Ano ta? Oto ako. Lang. Sorry na. Ato ito po ko sini. Owa. Kamaginig ta na pagkain. Giyan kaya aya atigu Allah laman na giyan mga to di makipuno ay. Giyan ko to tinigiran o da suka din ng mga napadaw na bina di pa kabulon tao sa Islam na da kwan. Kagna boto accurate. Uway. Kaya dalil nagyang kaya mga katiru Allah. Pamana so mga napadayan na marag na ba girap sugo na pakipunuay na dikuan. Aya number 38 ipunta no. Geso pamana oy gi una nagyang gaya aya pamana mi pantago kaya pakapagpadaw Abu Bakar na gusukuan. Sa surat Taubah aya number 40 na punan tanong sa gyang yakuan. Number 30. Oy. Number 38. Katiru Allah natigin na Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. O you who have believed, what is the matter with you that when you are told to go forth in the cause of Allah, you adhere heavily to the earth? Are you satisfied with the life of this world rather than the hereafter? But what is the enjoyment of worldly life compared to the hereafter, except a very little? Hey miya marateya, ino kanu waya igira Peter kanu asong kanu ko kambunuay say ko lalan wallah na baka no din na uumplak ko lupa ino kanu keswat ko kawya ko dunia adisu akhirah na da ko para hiyasan parayasan ko kawya ko dunia ko kipapantagian ko akhirah inunta na miya kay ito. Laman to kagyong tamya marateya na inuway agira Peter kano apaging bunuay kano na baka no din na miyong plak. Na Peter ka langon na kuwan. Langon na tigas. Miya marateo to? Miya marate. Ha? Tige na fi sabilillahi thaqalatum ila al-ard. Piya kay sira na wallah. One time na we will discuss the ayah in detail. Araditum bil hayati dunya min al akhirah? Pamanatigu Allah, are you satisfied with the life of this world rather than the hereafter? Pamana ino kanu kesuat ko kawiyaw ko dunya di su akhirah? Detaro dito panang utakwan yan. Agyong ito kuan yan. Pamana detaro ay mito toroto na araditum, are you pamana satisfied? Pamana ba ikasusuat yu? Araditum nagina tige na ino kanu kesuat ko kawiyag ko dunia di su akhirah. Su akhirah na miya kay ito. Uway na detaro ay kapakaw kito to dapat na araditum baka no miyasuat. Na araditum bil hayat si ko kawiyag ko dunia adiso akhirah uwa na hey miya marateya inu kanway ay gira Peter kanu asong kanu ko kambunu ay si kulalan wallah na baka no din uumplak ko lupa inu kanu kesuat ko kawiyag ko dunia adiso akhirah
nada ko paresan ko kawiyawiyag ko dunya ko kipapantag yan ko akhira enunta na miya kay ito. Ha? Nanto na warning wallah. Illa tanfiru yu'adhibkum adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Ha? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ha? If you do not go forth, he will punish you with a painful punishment and will replace you with another people, and you will not harm him at all, and Allah is over all things competent. O di ka no surong ko kambunway na siksa nga no wala sa seksa malipadis agusa sembi sa pagtaw asalakaw kano na da ami binasaniron amay tubu na suwala na so langwan taman nag-ocean. Lagi daging man to mga Arab. Ali sira na sulong ko kambunway. Na sembi sira na mangiran yan. Salakaw kiran. Ang nabayaran na lagi. Lagi picture ito. Kaya kaya mga talaw kano. Ha? Na. Marayago to. Agyang uta mga Arab sa masaw to. Amia marate na madakal kira na pagumplak ba din. Ha? Bapi agira penakuan pamana isa ni description na mialu wallah. Igira ko na tigwala na to miali kudgan sa lagi do. Miala gubikan sa lagi do kaya palagu ni sa kamiyo namas. Ha? Mga gaga naman ito ikuan na kapalagwi so padun. So pad na tingin na anto na rea buto tole kanyo naging mga inapada. Kanaki ubab tuli ka so mga inapada. O pa man batian tano so mga sa Quran na man na makiran. At anto na menang sa gyung aya. O pa man pagumpian nakan. Nang baliw nang sira na kuan. Model. Ha? Naso bantugan wa hulul bait na itepukan. Kada kan masuwag yung mga palitabita di mana po. So, kasugat na kiran, mapadro sa tadi mamalag, matapagong plak, kasugat. Nailaman? Ito yung tanong, yung tapakay sa iyo ako. One moment in time. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina nakafaru. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله ساكنته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. If you do not aid him, the prophet, o dinius kanyan tabang imana so nabi, Allah has already aided him when those who disbelieved had driven him out of Makkah as one of two when they were in the cave, and he, Muhammad, said to his companion, so Abu Bakar, do not grieve, di ka dimbuko siya kiniyakuan. Abu Bakar, do not grieve. Di ka di kuan nato na grieve. Di ka di buko. Indeed, Allah is with us. Nagyang identify na sa giyong ta, Allah is with us. So wala na padita. Na siyo so mga ahlul bait nagyang uto Allahu ma'ana na di nga din buko so wali kapadami so wala adua. Katigu ko no Abu Bakar anto ni miya so wali inibagak ka. Natigay na do not grieve, di nga nimbugoon. Ito na pilo man eh, digap ko la. Digap ko na, away, nakagya sumansukalak na tunay niya khawf. Ay no sir ko khawf, kalak na khawf. Away, nagay na kuwan. Digap ko wan. Kuwan ay, grieving. Away, yung ito Diyan mo to la tahzan na di ka dimbuko. Di ka di kuan pamana di nga rarata ginawa ka. Di ka nagkapakay na di ka dumala ka. Dito nagigiyo to katutulungan nila ng mga ayra. Isa to kuan nila no. Pamana so kung siya ni Abu Bakar na pkala kagi so mga ay yung mga kuan musurek na pkileran.
Nati kuno nabi di ka pagkalak Kala ko dila. ka pedita suguan Allah. Ugay na so pada version nagyong ta dinescribe nabi pada miswala na sigito so Imam Ali. Na ay mambuha suportaw to nagyong ta mga sakura na suwero na gusumusa na du sila na pedidan so kuan Allah. Oy. La ta'zam illa Katigo heron na gusto mo sa o pamana pakaon utangar kami sa mga Banu Israel. Sa kami gusto kuan heron. Oy. Ha? Nanto na tigen. Ordinio tabang isurasol. Pamana gyung uto tabang mga taon na although it was necessary para mailay wantay titugira na miyaratiya ugay na ba ato na rin ba necessity. O di lang tabangin na bakit sa Islam. Pamana gyung uto tabang umadakla tao na they were encouraged to help the messenger of Allah to show their belief and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana ay may tuturuag yung kaya mga aya na ad na mga napidaw na biyabadin ng pagumpalak di magipumbunuay ha na tiguan law din yung tabangin na sumaswala na ano nga natatabangan sukuan rason kana ba na problema gyud na malunyo di kuan ha tiga na o din yung tabang isurasol na sabnar at tebangan sa kaniya no Allah at tebangan no Allah na sa kaniya guani apakawan o siran ada pamaratya ikadua ko dua guani asisi siran ko dua ko liang Jabal Tur na samaw to naginian teron ko pedian sukun so Abu Bakar di ka pembugo ka mata na suwalda na bebita o di so tabangyan pamana emi tutur waging kaya kwan aya na dataro pamana bebidu Nabi gusuguan Abu Bakar so Allah pamana dita mau ditiron so kwan version nila nun kamarata so kapanalibuta di ka pembugo ka mata na suwalda na bebidita so tabangyan na piyaka turun wallah so katena yan sakina katena yan ano niya piyaka tana gutiabangan ayan sa mga tantara ada dinyo dan yumaylay gobyerno niya so katiru usiran ada pamarati mabuba na so katiru wallah na gyutoy maporo na so wallah na mabagar amaungan emi to turuay nagyang kaya katiru wallah fa anzalallahu sakinatahu nagyang utahu na so kuan so nabi kenapa Peter walda na fa anzalallahu sakinatahuma kapara madusiran nagyuto na kuan only one subuso nabi singular alaihi fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu gutiabangan yan sekanian sunabi bijunudin lam tarauha sa mga tantara adan yumaylay wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Kasi nga ubo masiko Owan. atero ya go kafir. Rantap daw ta kafir. Nagyong to kafir na kepa kaya gyung to mga kafir miya kawa ko nabi na kepa kay mambuad na padamanan niya na ditanod na lumin kakuan. Pamana that will be controversial. Ha? Na. Aya panduan wallah na okay. Okay na. Ayo to abitira tanu kagi ya. Lagi mo to hadith. At yung pamana ikaduo to sabab asya kay niya Sa'd bin Abi Waqqas na diya na tigin man ay kirawan. Pamana ay may tuturo to na I will never abuse Ali ibn Abi Talib. What? Adi di ka din yan siya, hey mo abya, yung na naabuturab na yaman na mitusan ko ali na sunabi. Kata sa istorya niyan. Inu kay ni ay katong ko na miya pa kayo kaso Imam Ali. Kagyagiyab tuno ka sa abuturab, amaulupa. Na may ka so Imam Ali na amaulupa na ragya, amabisag yung lupa. O paman na ito na yun paman na figure of speech, ha? Paman na subisuali, paman na giyang lupa na respekto na suwali. Ha? Nati miyatay kagi mo abya kagi suwali na amaulupa ha ikatlo sabab kuan di din kapakaya ba pamana pamakay tuwa o
suguan na ali. Kau to. Yang uto kaya ko na mapitan ini begini yang wali suguan. Pandi, na piya taban sekalian wallah. Ilaman uto piya taban su Allah abay di power of Allah subhanahu wa ta'ala. So di kagagaw mga napadaw nabi abay ran taban na Khaybar. Na ito miya opamana the victory was achieved through Imam Ali alayhi salam. Naptero nagakuan ana mga mama kaya bentuan sa hadapan wallah sa katidawa. Bakare kuan biyungaw. Okay. Ikatalo. Ate gue kini akuan ate gue kini Sa'd bin Abi Waqqas. Ikatalo. Natigi na wa unzilat hadhihi al-ayah. Gusto kini turun sa giyang kaya pamaaya. Faqul ta'alaw nadu abna'ana wa abna'akum. Yesu aya mubahala. Ha? Uway. Ta'alaw nad'u abna'ana. Uway. Wa nisa'ana. Al-ayah. Pamana da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husaina faqal Allahumma haula'i ahli. Wanya tingin man mituro naging uto ayatul mubahala aya number 61 na surah Ali Imran batian tano 360. Uway. Pamana mga bantugan na yung mga pasudan yan na mga ayat sa Quran. Kenapa lagi-lagi kung mga bantugan ada kituro ayat sa Quran. Da no kuan. Pamana kala-kalaro pianarang kuni. Na basta kaya di manarang kuni na tao sa naraka. Diyan kaya aya kuan na yakatiru wallah na tigin na a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alaw nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Then pamana bitira sinagyong uto tindigo mga Nasrani so aysa na Tuhan uli na wataw Tuhan. Ino siya kira no kuan nabi so tigin so aysa na lagi du Adam kata suka tiru Allah. Ya katiru Allah na tigin na sa aya 59 na tigin na inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala law kun fayakun. Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created him from dust, then he said to him, be, and he was. Mata na ay lagi duwisa, say ko Allah, na lagi duwadam, ay na dunian apun sa buto, orian yan na Peter yanon, so kon na miaden. Kenapa pamana yang uto inaden, so ada minggulan sambala alima wallah, nagyuto sukon fayakon. Na piyakaw kit ng bala alima, kagyuto pa may karina, piyagibati-batan wallah sukiad na niyan ko Adam. Pamana pipiapian yan. Na gyuto pamana bala alima na emi tuturo to na pamana gyang guto laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Adam khalaqtu Owa. Kau to. Ugay naging mga balatan wa pangubak ko Islam na gyung uto ko nakuha na aya sa surah tunay ni Sad
na inadunggo no Allah so ada maminggulan sambela lima niya na pure at na belagi do lima kwan manusia misubra kanud lagi ang mga kwan o pamana pembinasaan niyo so tauhid al-dhati pamana the oneness of the divine essence kagiyong uta katawin nga Allah sa anggota na pamana biyaluin nga so Allah body parts pamana madakala komposisyon yan Oway, dataro manusia. Na anak beda niyan, anak lima niyan, nana niyawan niyan. Na miya ba belu nga wala dua bagi. Anak beda niyan, naguna niyawan niyan. Na that is foul. Diyan na nagkapakay. Oway. Kakanabuto pa dugo mga asmaul husna. Ha? Nakaw to. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. The truth is from your Lord, so do not be among the doubters. Gaya sebenar apun ko kadnan ka na di ka pengepadeko pekedua-duaan. Bahkan wake pedeko kedua-duaan. Pamana tiga kana kaso ada na inadna kwan pure number 5 dia ke kon fayakun. Ha? Nakagi mituruno to na di penegau menangan so mga Nasrani sa Najran do to puno. Najran Natigu Allah, then whoever argues with you about it after this knowledge has come to you, say, come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate earnestly together and invoke the curse of Allah upon the liars among us. Na sa tao, amamawadar ka, on, ko orian, kaya pakataling umarkaw katao na tiruang ka, asong kanusay ka, at tawagan tanong sa mga watami, gusto mga watayo, gusto mga babayar kami, gusto mga babayar kano, gusto mga ginawa mi, gusto mga ginawa niyo, orian yan na mga ngarapan tanong sa balwin, at tanwa, so morka, wala na itong parakyan kung mga bukag. Na uba na pagatuwa bukag na pagikuan, mubahala. Ha? Uba niya na pumawala ka na teroki. Na, agyo to, kagyo ko na mituro nagyang gaya aya, na ako nakatirokuan, Nabi natigin na Allahumma haula'i ahli. Ya Allah nakatiso pamilya ko. Ha? Nasaura soto na upama kaaya pamana pamilya Nabi mialo sa Quran na so mga karumanian. Na napakunot na sulang una karumanian. Na di gyang kinituron sa gyang aya mubahala na piakunot yan na Hasan ag Husain. Na sa likod yan so Ali Agusukuan Fatima na sukele no mga Nasrani na tigilan na antaging gaya kuan mga tao apkili tanong sa ging mga butaliran o pangniran ko Tuhan agyang nga napalaw na pakaisignian sa gyang uta sa baladarpa na pagiugsukwad na ipumunot yan na tigumadakla tawa gyang nga naduan na mga puyan gyang nga na isaw na mama na tigdi minsan na miya kamungon Naging na nabubay, na watay, naging na so Fatima. Hey, tigo mga Nasrania, kuan, di tanong ideon. Di tanong ideon, naging nga mubahal, nakagupon na may pamanin tao, nabi so mga Nasrani, na did na malamba ang Christian sa ging aliyaw lupa. Magay tanubon sa kuan. O pamana, ito na ito. So, ano na rin, buwisa, kuan na, para pamana para jisya para maprotekta yung mga kuan mga tao. Giyay. Agyang gaya telo na pala dinay adna dalilian ko Quran. Nenong gaya puguno te agyang gaya mga tao ded na kibugay nga dalil ko Quran. O anda miya taguag yung nga nautak ka. Aya kriterion paduman pagkinalan ko benar na agyang gaya Quran. Ha? Bapia sumana Quran na ay kagasabutiro naging ya Quran. Basta rebat ama ipmanang ako aya na parejig no Quran. Na bapia su hadith. Nagupo na hadith ka na pianaran ko ni na di parejig no Quran. Orian yan pugnutan ka na mga tao bapia sa timana aya ikibigay ka abagyu to dalil asira ni mga kuan. Khalifa Nabi, au dingga parati na miya nga nakaka. Nabagito sofad ako. Ha? Nabagito ka para dapat. Sofad ka na sub man to sukuan. Anto no to.
kaya pakapalag yung mga Yahudi sa kuwan. Madina. Kuwan. Dito din. Ha? Naku, namalon yung dagdar ya. Anta mga day, di mamrak. So mga ulama, dayran na aluya. Tabita. Di ka nukurarang itiyo. Mga ulama, sikano ang mga Ya, bala ko ning pasaya kung hadit man sila. na. Sa butro, nalagi do bitun ni Kenitoron yang ko yung mamalias kanini Salianti. Uy. Kaya ito na yung purpose sa kelo niya nun sa inunta na nabi. Da kanan nabi ko Korea na. Uy. Pamana kati. Ikadua hadit. Amia katitian kaya kini Jabir bin Abdullah. Ha? An Jabir bin Abdullah dinusu ala Ansar. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Narrated Jabir bin Abdullah that the Prophet, peace be upon him, said to Ali, you are to me in the possession that Aaron was to Musa, except that there is no prophet after me. The purpose is to inform the people. So nabi na aya successor na so Imam Ali. Ugay na nabi. Yung utamiyaw na la illa annahu la nubuwata ba'di. Inunta na mata na ya ada akan na nabi ko orianakan. Si na Peter nabi na ato na illa annahu la nabiyya ba'di. There is no prophet after me. Ay dayo. Ikaduwid no to hadit. Kati pa ikaduwid ni hadit. Ay man nakatitian yan na siya kanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Katuruay. Tigyan na anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Sa'ad bin Abi Waqqas said that the Prophet, peace be upon him, said to Ali, you are to me, and the possession that Harun was to Musa, except that there is no prophet after me. Anto na yung miyaswayan. May tuturo to na, so Imam Ali na ganti o nabi ko kawyag-yagyan pan. Gira absent so nabi, na yung pama-representative yan na so Ali. Gira prela ko so mga sundaro adon so nabi na aya commander na sukuan. Ali, na may ka maufat so nabi, na aya ganti niyan, saliantin niyan na Imam Wali Amir Khalifa na suwali na kuan. Tumata na panaw pa mga petenging ka, pengedegdeng ka, agyang kay mga hadis sa Bukhari, Muslim, Tirmidhi, nagyang ka nakadato ka kakalifay, gyang ka nakadato ka amiri, gyang ka nakadato kabubelo ya wali, gyang ka na pa mga kaimamin na they refer to one person. Nabumadak, basala ko su imam, sala ko su khalifa, sala ko su wali, sala ko su amir. Di. Kung mga daw sa niya nagagira na panggagaw nabi, putaw nabi, suwan. Uwah, at ino di ko tayo, di bangran. Ha? Na. Para kayo mga Agyang kaya ko na bitiratan wa haditol manzila. Pamana di similarity. O hero na gusto kuan. Ali. Na miya kadakad pamana ayat sa Quran na piyagusin yan wando man na ikuan. Anto na iplagi din nilan. Anto na inibigay kita ng Allah kuan. Limo. Pamana, miya prove sa kaya mga ayat na so hero na gusto Musa na inikalimu Allah. Na sumamuso na biyo gusto kuan. Ali na inikalimu Allah. Pagunutan ka na dakalimun. Kangatero ki. Na emarata na sosya nagyang miya pangaudun ko Quran ka dili da kidalil Iran benar na benar benar nagyang uto lang una taw na kafir na kana ba gyang uta ka kafiran yan na ba anamin ituro yan na aya sa Quran na inong kero mga taw malukan wagi kuan pamana this is a wake up call.
Upama na we are calling your attention. Manukan wagi kuan na panisakay. Uway. Di kanu di dua-dua ato na ni. Aretres. Ano ito ang isda pinadala ni admin sa'yo? Tanuriran na tagiran. Salmon. Mga ilan kilo. Sabi ko, dalaan ko si Kuya Nas. Bagong-bago yan. Salmon. Miyagututan o salmon. Oh. Ano, sabaw, itinula nyo kay Kuya Nas. Ipasok na lang. Mani, kapian karo pumasok iguan. Ano, sabi? Kuwan ito, ilan, kuwan ito. Ay, admin, thank you very much. Oo. For the salmon. Oo, yan to. Sabi ko, dalaan ko si Kuya Well, Nas. nandun man nakatawag nung sa kwan na ref. Salmon. Salomon wala. Para mapita kagi na miya kami kakuan. Anamin demonstrate sa salad master. Namatan to kumadak na pangalan. Kagi. Uwa. Kuya Nas, sabi ko, dalaan ko si Kuya Nas kasi pupunta ko sa Ligi. Sino Nas? Ato ni. Sige, magtatlo. Tatlo sana yan, pero nabigay ko sa panganganak ng That's nice. Si Boss Bebot. Otto. Admin. Siya o. Ngayon, magkano ng utang ko sa'yo because of that? Susulat na naman. Nare mga pagarya, our viewers. Anta mga di makabumnar, so mga siya o so kuwan. Anak kabunarira na may tubo. Kaya manarkiran. Alhaq min rabbik. So benar na puno ka. Kadnan. Kaya mataan na siran na so kapag minsa ngariran pagkarawan nila na so nabi na tungan niya kaya patang at kaya patay niyan kami sa karatan lamok di tumbu sa nga siko tanggir ay gira kagtan din na makaliw sa tanggir na nabiyan ko ta pamanadod na kuwan niya ta tungan na ko ng masakit at igunabiya kaya sa gidin sa karatan lamok. Ha? Oh, gitu ka ba siya na Saudi? Nasrudin Abdullah. Abdullah. Ako to pa man kaya pasangi ko nabisa kaya Chakaratal mo kaya. O sige. Uy, may kaya ko nang utad niya di ka Chakaratal mo kaya gira tungan niya kaya pasangan na Mga pangwan din. Makasulak ko tango bilit. Ko lilinian sa lawa siya na may kapidon siya na pas. Na milyon yan. Mamaya piro yung nang utad pa man na mata na tigyan na so kapatay na tungan niya masakit. So wallah. Sakara. Gitu. Ha? Pero yung guna sa almotos sakara. Ya kagiro ko mga buso pati mato sahara. Awatay na daw atigyan ko naman. Ito muna, Otto, para may Tungan pamasigay. ni katigyan na kaya pasangan sa pamana ka. 500 na lang, ha? Okay, okay. Ha? Uway. Tungan ni katigyan pati mato sahara kaya pasangan naman sa kaputay ka. Uway. Namnya kagiro ko sunab hey karitang ko atigyan na super kadin. Kasi atigyan na kakakeda na ko busa na pas. Na napabanan na mi pambilaga kambuhi. Eh mana niya natungan niya masakit ako kitang sunabi sa. Di sila nagi di mamra. Sa mo to. Ah, Yan ang ipakay siya kanong unbelievable. Sakura. Nakatisukuan na komente akuan. Yan, may kapipi ka papatay. Aya ka teru yakin ya Abu Shahid Amirol. Digab sari mata umatia arinas abinal. Kenapa kang petiru abako perfect ka batia? Uway. Ugay na ay importante na katukuan ka subenar. Ha? Upama na bepi ka pasang ka matia ka lagi digapon sa kabati Abu Jahal. Kagi kafir ka. At yung ba ko nas kay lecture siya. Master kay kabatia. Kapara pamana makabenar ka ha? Uway. Kenapa bitira sina ano may layakuan? Champion ako kay kabatia sa ging yakuran udi na hadit. Ay isusi na subenar. Uway. Anap ka to ko subenar. Uway. Na utitu ko mag-Islam na miyak na laga subenar na sigad ni kompleto ron nakuan. Matia pia-pia. Uway. Uway. Nakagiginan na mga pamana mga katiro panay Abu
kataon ka ni basta Abu, ha? Abu Bakar. Abu Jahal. Abu Jahal. Alright. So di nga din na pamana di nga din na pipikira uba kung ka ke kuani ke langi. Kaaya kuan kabaya umadakla taw nakatukoon din ang sukuan. Benar. So pamana mangangaling bebaan aya kabe na makasurga na bepia pamana dapat na makumpleto so pamana kapembelsa kung mga kuan mga harakan yan na siran din pa may benar mabuag yung Peter Wikuan anas at ayan pa no miya master yan naging yakuan pamana tira pamana ugay na tanu din yung gaging mga kafer na bepia din ikat pamana kapyaw din nga di Tirol na ay nakapiliran nun na marata uway anyway mama at yung pa maka pamana disidi kuntisti na kuan kapasang magarab nantay lawan no Abu kuan Abu Lahab baguso Abu Jahal uway na pere musrik at champion sa kuan pamana luga ako masaw nabi bayaran din bunuh so nabi na siya gini na miyan digin subenar na giyang erarang itiyan na kuan o pamana bud ni pagumarg ha Isa na inunin na ng puro pre. Baka dito uway bapiyag yung na mga Yahudi na Nga pa ng mga pareha na katano sa Pilipinas. Uy. Madaklam niya mga doktor sa... nasak ni kuano kumintan ka kung kabati sa Quran uba ka mapasangan na kuha ka sa imbela ka sa ging mga kuan karya mga Iranian oto si Jawad Hussein pamana kuan na bati ka no sa Quran antay mapasangan ka no dagi Sarafi abo miya ka champion sa ging ka bati sa Quran gigo benda isa dua nagyang ka Iran na manaragu na champion ha uway Diga, ataw nun niya ka champion na... antay miya ka champion na ka no mga Wahabi Abuat Salapi. ha Uy. Antay Maranaw Salafi abo miya ka champion sa kuan kabati sa Quran di niyo pa napapakain nagyang kuan kipilagulagunon Kabida. nagyang kipilagulagun sa gyang na ayat sa Quran nagyang uta piti barangan na laga mo mga kare nagyutod no pa ma o pa man na eki pagudin ro na so Allah subhanahu wa taala Ato nap na reply na kakimao yang siya sido. uwat kate si Mga dato ko Muawiyah abani andun pagi pemanintahan kaya kini Saad Saad bin Abi Waqqas so Imam Ali na Arabo to Ini yang sugat na uta hadis. Asuto si Muawiyah. Apake pemanintaan yan si Kisade so Imam Ali. Eno to di petengi. Sama no to nagunta dinu ditur udah pimomor ka anu Allah. Sa di mamanita sa Sabah daya pimor ka anu Allah la si Muawiyah. Kabiya ini na sunah ati na hesa dan taro no may karon kaya lagi pura sepak pamanan na pagitertenge Muawiyah na dengan nabi pamanita suane. Kabiya ini na sunah. Sada niya mga kapuli ubitire na cinta na kada so abuturab. pamana esuno Muawiyah na suki pamanintahan ko Imam Ali alayhi salam Mana pupa sila niya kaya so bitira. Pamana pukuan yang ko bitira. Uwan. Nagu pagkakaltan no paniyak ini, ka pukuan yan ko bitira ay tapik na gyang utah dito manzila. O pamana gyang to pelagidan o heron aguswali. Gyang to mga dua o Musa. Na para madaru gyang utah bitira na tingin na kabati sa Quran. Bakor ka di pagi kuntis. Ha? Betan dengan bisa champion ka. Ha? Ugay na alhamdulillah kakuan ay pugunutan tanong na sa mga imam. kan kap nage presa siya kaya na namya ka champion matiya sa orang ay madududu. Madededeg. Pamana kaya dedegan. Munaim dato Imam Said nano kay ipendiun tanu buwag yang yakuan bitira. Kaya kubube no mga viewers tano lagi yung utukap ke alo yung mga kalbihan o pamilyaw nabi. Uwat. Berapa pangalang agi yang mga champion ni kapangusiat kon. Na madakali man to kaya rarangitan amakan nagsadi mangusiat pepegman yan so pamilyaw nabi. At kinakata na pegman yan man so pamilyaw nabi. Uwat. Pemukagman. They will continue to hide the truth from the people. Gina ni masusuayan. Imam daw na, ya pipunan tanong na, so kalabihan. Kung pagana yung mga imam. Uwat. So Imam Ali alayhi salam.
dia pa may kaya sa ator ni katad ko pa mana kagad na iya kalabihan ng mga imam. Kasi mamali na giya sa mga kalabihan nila. Correct. Ha? Na pamakakuan na dipte man. Uy, nagyang nga sa bala. Ino di makakuan siya kini. Tigay na digab siya rimata o matya. Ka enbuno yan o to, o kada kalabihan o mga tuwan yan. Buno na nagyang nga kuan na lecture ya kini Nas Abinal. Adigab siya rimata o matya. Yes. Kenapa ko perfect ka batya? Ugay na miya bengal kan do dengan man kapbatya kan. Na betul nga sa na ba perfect. Ugay na tekniko to ka upama na anian makuan. Madaiber to tapek. Kenapa ayat tapek na antay mapasang sa kabatya tajwid, ha? Ka ayat tapek sina suka bu benar kapag unuti ko pamilyaw nabi. Ha? Tano siya, punang makuha na badit tano siya sa kabatya sa Quran. Ya kay yan bagi sa chance. Aba na rin lawan niya bujo na rin mataju do ka kuray sa. Siya kaya na Mranix. Meranix? Balik ka pala niya niya bujo. Na pinaw na ra ka siya kito. Na pinulo na kunala ka mabuya. Siya kaya na 100% siya kaya pinaw na ra ka. Assalamun alaikum Munaim Datu Imam Said. Assalamun alaikum Nur Haidin Aragasir kanusan langon watching from Jeddah, Saudi Arabia. RYX Salib, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajum. Sapia bi ampatwa, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajum. Alhamdulillah guru. Kakate miada seorang si pemaka o mabu sa mga tao. Syukran. Mamental binumbaran, salamun alaikum to all. Mila Jimmy Abdullah, salamun alaikum guruami. Abitan, salamun alaikum sanarkan ulangon guruami. Ati batan udah mabati agi yung tatigu Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na nabi to. Na din yan di pamangani na so tali ko dila yan na mabuka. Makaluway. So Musa to. makuha ko dila. Musa alayhi salam. Nasa ka panayam ranaw. Ha? Abitan. Salamun alaikum sanar kanulangon guruami. Muhammad Hussein Abinal, salamun alaikum. Mga ko. Ada pagato. Nakuha ko na. Mga ko Piyu Musa, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Akbar Pantaon, salamun alaikum. Haji Ali Iba Makalalo from Lalapang Lanao del Sur. Roger Malawani, salamun alaikum. Merfa Banukag, assalamun alaikum mga guruami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Abdul Satar Muhammad Jasim, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasdi Lantos, salamun alaikum. Merkanusan langon watching from Zamboanga. Jamail Pangkuga, salamun alaikum to all. Saduddin Abu, salamun alaikum merkanusan langon. Abu Shahid Amirol, niya simbag na iguan. Tigi sapia anas kay matao puro di ka matao live ayabu katawan ka na gia kapamaawing bilingat kadna kaya mama. Bilingat palay baga mambu kakagi mapasang ka tormudan tarmo kaki para kang babae maritis. So habi salapin na aya pekele niyan na so karibatan bangka dikatawi so karibatan na Aprila wallah miyang adikare pembati ka sa Quran na da karibatan ka. Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Munayim Dato Imam Said si Abu Sadu. Si Abu Tilaka. Khairunisa di Muhammad, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Abitan, salamun alaikum. Jenmak Alimuda, salamun alaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Zubaira Marumsar mipangkat salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Muhammad Husin Abinal, salamun alaikum. Baqi Gulam, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Dato Bimban Salangit, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apo Dikada 78, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Roger Malawani, salamun alaikum. Haji Saleh Ambulutu, salamun alaikum from Taraka LDS. Abu Kisrawi, salamun alaikum. Merfa Banukag, salamun alaikum. Salamun alaikum mga guru amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. HMB Mag, salamun alaikum watching from Bayugan City. Hablut Muti, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Khairudin Busuran Kabili, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ajal farajahum. Habs Imam, salamun alaikum. Wen Kandia, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sanarkano Sumapia from Watu Balindung, Winner Makalalo, Marangiro. Zubaira Marumsar mipangkat salamun alaikum. Nas masadin sa Kumararangit Kuali, Abu Sadin sa Kumagwed Kuali, sadin sa di mabubaya Kuali na deden pagumataw Rasulullah, benar. Rasdi Lanto, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Baqi Gulam, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Sulaiman Sumlang Sebang, salamun alaikum. Nas miyang bubengal nagu miyang bubuta din siran adikiran din pagusay sulinang aparatya na diran din sebutan turun siran wallah. Abdul Sattar Muhammad Jasim, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasdi Lanto, salamun alaikum watching from Zamboanga. Mako Abdullah, salamun alaikum merkano. Sana Shia Ahlul Bait. Gianan din mga salafism igirada akiyatu iran nerka na gilubasiran din sa may pawing iran nerka lagi da mga ulama iran na kanaba kako na ulama inu kairan di pagatuwi sabab sa katawan iran di sila nerka pakato siya kenan Abu Sayyaf na masig na adna lulutyan na ulama na sungwin yan na tiruan yan nun. Ato sa debate agumubahala ko mga Shia kasi kami naridi kami sa mubahala ang mga Shia. Mag-iispalto po simula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga. Uway, good. Sadudin Abu Jamail Pangkuga, Alex Ismail, salamun alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Uway kagi ginambuy miya lang ba sa giyang Pilipinas sa giyang na Batang Quiapo. Whereas giyang mga Koreano na Mga motor na nakaparate dito, makikisuyo, pakitanggal po lahat. Hi, good evening. Mga motor lang po, baka maipit. Sige po, Okay, thank you. no problem. Na. Ilan man na rin? At talubod na iyakin nilang yakin niya Saad bin Abi Waqas. Di na pa man na magagaw bang pawala. Pero yung gaya hadith si. Uway. At tigo na biya man kunto maulahu fahada aliyun maula. Na kaya kausay tanwanan apalya din ayat sa Quran. So nabi gusto ali so ahlul bait na ayam maulayran na su Allah. Na sumaya maratiyan na ayam maulayran na su nabi. Na sa tawa ayam maulan yan na su nabi. Na sigurian yan na su ali maulan yan.
nabagay ka na kung sa ako na. Dali lagi nga na mga maulana niyo, maulan niyo na pamana, maulayran na suwallah. Kaya maulayran tabitan na sa maulayran. Dapat adatuiran na suwali. Tumya na. Whomsoever I am his maula, this Ali is his maula. Sa tawa sa kanila dato yan, nakatiswali dato yan. Paman nagyang utak etiro no nabi, man kunto maulahu, sa tawa ay abtadiyan na sa kanila dato yan, nakatiswali dato yan. Fa'aliyun maula, then Ali is his maula. Manalalag na, o consider nga sunabi na dato ka, na automatically na you have to consider Imam Ali as your dato. Orian yan na, kagaya diya may pangundatoon, nagyang nga na din yung di pangundatoon, nabito nga menyo sa Rafida. Ha? Natagin mo ba yung pugunutan yun na da authority niyan? Bapi anda nga kailangan, maula, nakusay tano at true di Quran. Wali, wilaya, na true di Quran. Naging kira-kira, nandira nagkatuon. Ha? Marag nag ini. Maribik Mustafa, di kami makapag-live ka di mi kagagaso mga pakaysayo ang mga Shia. What? Ima to na ino madakala guminang kabadin ma-live. Kapakaysayo na siya na may ali-ali at apsodo niyan. Yun na may atay tasi. Dito nga nang mga Shia. Benar ni Kwan, Maribik Mustafa. Di mga playback yang di mga tagi ko siya basta lagi dia malay baga na that means you are willing to answer questions. Di ka pa kaya baka di kuan pamana dawat sa pakaisi. Tiba kan di palay binadiga ka cross examine. O binaragi nga di kuan. Panaron. Nagi na challenge sa kanara kano. Pakaisi kano. Kasi di meron nagasimbag na postpone tan wa. Yang buto kuan na so Sony Oh. Ayran na pa magrupo. Miyati din na miyati sunabi. Miyati din na miyati suwali. Oh, Ya kompleto na sulat sa Panginoon sa dalam. Kadikot pa kayo baya mananang nagpupukan ba niya sa mission ni Napapasad. Dumapasad. Na isa mission ni Naswadi na individual yan ay mamutulong o mga umatura sa sulat sa dalam. Correct. Yan na. Dahil mananang na buhay so natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Oh, Yung kaya mananang na dito rin. Taro na niya pa sa dito. Boto ka pa kayo, boto balik. Ayaw man na nagna, aniniturwan na, authorize ang sugo. At yan ang turis na makomplito. Nauriyan yan na hinga himbal ka mabusaran ka. Kaya baka Baka nabi. Baka biganuan na sa authority. Ang pang-receive mabusawa, wakikataran makakuan. Yan ang isa ba pa sa mga viewers tanong. Kasi tayo man BCC. Kaya, confirmation. At yan kaya kami siya invite na para tiyan kami mag-ibig tinwi. Right? But, Oh, correct. Na. Kailangan tanong nagyang kaya pelagidan o hero na gusto musa. Ha? Sa surah As-Safat, ha? Assalamualaikum. Laman nang yakatir wallah tigina a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad mananna ala Musa wa Harun, and we did certainly confer favor upon Moses and Aaron. Nasabing sa benara ini pangalimo mi Musa ug Harun. Laman naging na panganitano wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, na so Allah na din yan di panutulong sa mga nabi niyan para katokohan tano kaya mata na lalan amatitu na lalan ng mga taway ni kalimo.
Ha? Tige na, walakad mananna ala Musa wa Harun. Nasabing-sabi na rin ipangalimwa miso Musa aguso Harun. Ha? Wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karbi al-azim. Agusiyabta misiran na aguso pagtawiran ko buku amala. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Agutiyaba nga na misiran na miya beloy siran asiran miya makadag. Ha? Wa atainahum al-kitab al-mustabin. Lang huma. Bu ini bagay mikiran adua so kitab amiya kapayag. Pamana sumang uso Quran ini bagay ko nabi usuali. Naso nabi naskan ni dumiya wat sa wahi nasuali na ay imam. Ha? Kada ka na nabi ko riyan nabi. Da ka na nabi naguda nabi ko riyan nabi. Marego to da ka na nabi opisina kadawat sa wahi say ko riyan nabi. Ami pantagwaya manalalag na kuan Islamic law. Oh. Nadamang buwan nabi ko riyan kuan nabi. Duo to. Yang uta nubuwa agug yang uta kuan nabi. Ha? Wa atainahum al-kitab al-mustabin. Gu ini bagami akiran so kitab amiya kapayag ko mga hukuman wa hadainahuma as-sirat al-mustaqim. Wa hadainahuma lamang adu siraman. Ha? Gupingguna na wame akiran sulalan amatitu. Wa hadainahuma as-sirat al-mustaqim. Gupingguna na wame kiran sulalan amatitu wa tarakna alayhima fil akhirin. Gu inibaga kami sira na dua kapupil na deman. Ko miya nga uuri salamun ala Musa wa Harun kalilintad asi ko Musa gu Harun gusu Harun na malung ka di pamana try to rationalize the prophetic tradition telling us that the position of Imam Ali to Prophet Muhammad peace be upon both of them na lagi o position Harun asi ko Musa inunta na da akan na nabi ko oriano nabi udi na da an nabi ko oriano nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paday ko mga kiyakilang wallah wanda manaya kaya pagugupa o pamana Musa na gusto pagalin niya na Harun. Madakla pa na ayat sa Quran akabati atano. Uway. Na agyang kaya hadito lumanzila na dinggan na mapatitila kepatika di na benar kapale din na ayat pasudan niya na kuan. Ayat sa Quran. Orian yan, nagyang gaya ka kabapiya sa timan na aya, na di nga kibagay. Nasikay benar. Nairibat na so, pala dalil sa Quran, nagwadit. Miyagay yung sa Quran, nagwadit. Ha? Nanay no? Salawat. Ilan man nangyakuan? Salamun ala Musa wa Harun, inna kadhalika najzil muhsinin. Mata nas kami na lagi di manuto akan bela siya may kumipipia-pia. Ay mitotoro yan na sunabi gusto alin na pala siya mipipia-pia. Ha? Datarog Musa gusto kuan. Harun. Ha? Innahuma uway, nabi. Uway, ino kailangan na so nabi na maluin yan, ada nabi Korean yan, para o pa man nag-YouTube bimbida ano Harun na gusto alin. Uway. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Mata nagiduto na pwede ko mga ori panawala miya maratiyaya. Sumamuso nabi gusto Imam Ali na antayo na din sa paratiyaya. Ha? Amana rasulu bima unsila ilahi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatu wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Korek ya? Korek. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Laman kagyong ta miya maratero apadu nabi na langon ng mga kitab Allah miya na miya paratera. Kana ba ebo paratera naging ya Quran.
kataman ko miyang una kitab na aya keparatian ka na sungwanin sa na katawan ka. Di nga keparatian so di nga ignorant ka. Ano man ay keparatian ka da may man binantal ka. Uy, katawan ka giyan nga nano pa maaparatian ap kuna so ilmo. Katukawan ka so kuan na benar na miya timor ko peratian ko di nga peratian. Nagyan ko to amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. So, perate rasul sunganin sana ini turun na pun bukan yan. Referring to the Quran. Ha? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Gusto miya marateya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ha? Huma kinigisiran. Nagina, innahuma min ibadina al-mu'minin. Ha? Pamana miya pek sumanga pangatan umusa gusuhero. Nagiyo pa ma. Wala na kakamatan o diga makanara ka. Ha? Ari direktor. Tiga. Tiga na sala ko kaya kita mga siya. Inuwaya pumatiyan namin na Quran. So mga siya na di perati ako suna. Inuwaya suna pumatiyan namin. Sekan yung di perati kaya tatapok yun. Pumatay na nga madaklataw na dan yung dinagwan. Mapayag. Kag yung bumakadaklag yung yakuan. Siya. MJ di Maampaw Bakaraman kay Runisa di Muhammad Abdul Sattar Muhammad Jasim Ibrahim Pakasim Asnawi di Maukor Abitan Sadudin Abudi Gumipangkat Haji Amir Hussain Ibrahim Paka Hidayah Tomanor Haji Jalil Asnawi di Maukor Abitan Sadudin Hidayah di Gumipangkat MJ Ali Moner Pangandaman ay kata na diga diguan na bantay sukran. Balasang awala Alex Ismail Khalid Munsing so salapi na pakuan o ba pamakaisa. So salapi na pagkawan o ba pamakaisa sa unto la pakaisa na pagkawan man so mga ulama sa salapi o basiran na pamakaisa o mga Shia Ahlul Bait kakwa siran na diaman laman ka igira miyag live siran na aden makaisa na dira na simbagan. Dira ko na commute pesukuan. Pamana pakaisa. Musarifa Caloocan chapter. Agila ng probinsyano. Chin Alawi. Gamal Ali. Haji Amir Hussein. Iya Arayo Baintan Haji Yusuf. Dato Usngan sa Uyaan. Salamun alaikum si Abu Bubak Amai Sapi. Mamintal Binumbaran Hablat Muti. Na syukran na everyone. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambu Lokman na Junior. 14 Haji Subair. Banda relay ako ni wad na dakan mabatia. Ana sekay matao pero di ka matao live ayabu katawan ka na kapamaawing bilingat kad nagya mama. Syukran, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidi rasulika wa khatami anbiyaika Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa salli ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Inna Allah la yukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Umar Ali bin Daud, salamun alaikum. Haji Amina Mawya Giling, Mamintal. Subaira, salamun alaikum nas disiran pagato sa dibati ka pakai sebu na tiaban siran din ka sumbag niran pen so pakai siya nakabukugan. Benar-benar din. So syukran everyone. Salamun alaikum jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Benju Magdala Junior, salamun alaikum, watching from Coronadal City. Rakma Imatuan, salamun alaikum. Antag yang guto Zinudin Matuan na Rakma Imatuan.